Ituria kehana maithori nirigumeire itura ria Milimani mwena wa Kitengela kaunti ya Kajiado thutha wa abitha umwe wa borithi kuhubanirio ni ekinaĩ ari gwake mucii na aria maramuhurire rithathi 3 na kumuraga. Kurerikana batune ino ya ekinaĩ iratabanirie ngero ino mathaini ma thaa 3 cia hwaini wa ira kuria iratharikire mucii wa abitha uyu na gwetia mutumia wake mbeca na thutha wake kumanengera ciringi 9,000 na kumatumira ingi imwe thimu-ini marethara na thimu yake na yamutigaire thutha wa kumuhura rithathi. Nilipokuja nikapata yule ndugu amelala chini na anavuja damu sana na akawa amepigwa risasi 3 hapa kwa tumbo, imetokea huku, ingine kwa shingo, ingine kamisi ikaenda. Kuringana na aria marigainie mucii na family ino maugite matinaigua ngucanio oro yothe hindi ya tharikira ino, no indi maracokire kuigwa mirathuko ya rithathi na kurigwo kiria kirathiaga na mbere, na thutha wa gwikinya nyumba-ini ino marakora ekinaĩ metharite. Kuingia kwa nyumba ni nikapata mzee pale amepigwa risasi na mlio ilikuwa risasi zililia pale kwa nyumba, risasi mlio mara 3. Kwa hivyo mzee alipofika mahali ambapo sasa tuliona kwamba amezidiwa pale kwa kiti, ndio tukambeba tukamleta kwa gari ambayo sasa gari hii ilimpeleka mpaka kule Osi. Gukiri uguo magwetete abitha uyu wa borithi ceceni-ini ya Athi River ta mundu urari muthuri muhoreru na utarari maundu maingi, na uguo matire marataukwo kiria kiramucungiriirie gutungio ngero ino. Ni mtu ana maneno mengi na anafanya kwa session ya Athi River. Nginyagia riu komanda wa borithi gicigo-ini giki Kinyua Mugambi augite uthuthuria wigie njuragano ino ni wambikitwo niguo gwethana na guikia ngono ekinaĩ aria maratabanirie ngero ino. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Nyawira wa Kimotho.